Bimwe mu bitari kuvugwaho rumwe muri Tanzania akaba ari Madamu Samia Suluhu Hassan, akaba aherutse kwegukana intsinzi n'amanota ya 98%. Aya majwi akaba ataravuzweho rumwe na bamwe mu bahanganye n'ubutegetsi bwa Tanzania, ndetse kandi bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi batangaje ko ngo habayemo uburiganya mu matora. Uyu munsi rero Madamu Samia Suluhu Hassan akaba aribwo atangije guverinoma imeze nk'akazu. Akazu yari guverinoma ya Habyarimana, akaba ari guverinoma nubwo itavugwaga mu magambo ngo bayitsindagire, yagendaga igizwe n'umuryango, ndetse abantu bose bayikoreshaga bakagira ahantu bahuriraga bigendanye n'amasabukuru cyangwa se babaga bagiranye, cyangwa se ngo bakaba bari baziranye bigendanye na famiye ndetse n'ikintu wabo. Ni nyuma y'uko rero Madamu Samia Suluhu Hassan nawe ahise atangiza ibijya gusa nk'ibi ngibi. Ni nyuma y'uko ahise afata umukobwa we akamuzamura imbere muri guverinoma, ndetse afata n'umuhungu we, bose arabazamura. Ibintu noneho bitangiye gututumbisha umwuka mubi hagati y'igihugu cya Tanzania, bavuga ati ibintu ntibishoboka, nta nubwo bigomba kubaho. Iki ngiki ni igihugu kigendera ku mategeko kandi ndetse kikagendera no kuri demokarasi. Ibi ngibi dukesha Julius Nyerere wayoboye iki gihugu mu myaka yo hambere. Ntabwo rero twemeye ko rwose bari buzane impinduramatwara ndetse bagatangiza no gukoresha ubuyobozi bishakiye, ndetse kandi bagashaka kuzana bene wabo nabo mu miryango y'iwabo kugira ngo babafatikanyishe babashe kutubyina hejuru bitwaje yuko ngo ari abana bo kwa perezida. Aya makuru dukesha ikinyamakuru Ismail Mwanafunzi Doxy, kikaba kivuga ko rwose ngo uwitwa Madamu Samia Suluhu Hassan yamaze gushumbusha umukobwa we ndetse n'abarimo umukwe we. Bavuga ko ngo yakomeje kubazamura ku rwego rwo hejuru, akabakomeza kubazamura muri guverinoma. Ibi byababaje Abatanzania cyane, ndetse bongera kwandika ku mbuga nkoranyambaga bagira bati umuperezida iki gihugu kigeze ni Julius Nyerere wayoboye igihugu neza, agakurikirwa n'undi muperezida nanone witwa John Pombe Magufuli. Akaba ari umuperezida warangwaga no kwishyira ukizana, amahoro n'umutekano, urukundo rw'abaturage, kutishyira hejuru no kwishyira mu mwanya umwe nkabo. Aba ngaba rero bose ngo bakaba baratangiye kugenda rwose batuma uwitwa Madamu Samia Suluhu Hassan nyine kazamura bino bintu bye byo gukomeza gukwiza no kuzamura benshi mu muryango w'aba ngaba. Umukobwa wa John Pombe Magufuli akaba yitwa Jessica Magufuli, nawe akaba ari umwe mu bigijwe hejuru, ndetse bakaba bakomeje gushinja rwose Madamu Samia Suluhu Hassan ngo kuzamura no kwishyira hejuru ndetse no kwita ku gihugu cye, yitwaje ko rwose ngo ari gukoresha bene wabo ndetse abandi bo mu bindi bice no mu bindi miryango ntabiteho, agakoresha abafite icyo aho bahuriye nawe. Ndetse kandi bamwe bongeye no kwandika ku mbuga nkoranyambaga bagira bati ibi rwose ntabwo twabyemera, bitewe n'uko abaturage bo muri Tanzania bakomeza kuvuga ko rwose ibintu biri kuhabera ari ibibazo bikomeye cyane, kwangirizwa uburenganzira, guhonyobwa kw'ikiremwamuntu cyo muri Tanzania ndetse n'ibindi bibazo. Wibutse rero uriho Neza TV Media, njye ukugezaho ibi biganiro, ndereze kuri subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bitandukanye. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Ciao ciao.